Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipat ba nong rep jong ka Southwest Khasi Hills District, kilapan pao ya ka jings ngo benyaw ka bajur, namar ka jing syak ta jong ki marrem, nakadaw ka jing syak bam knyang jong ki marrep kum uphan, bat uriw hadam bat kiwe. Shu la ya thuru babon na ki riw hadam ki bala yap sti no, nakadaw ka jing syak bam knyang, kat ba uphan bat kiwe ki jat jing thong, kum usok maret klaw, bat kiwe ki lapot no, nakadaw jong ka jing ther ulap ba, ha kini kisngi bat tayo bala dam, kabla penchlay lut yaki jaka rep hakaleng ka district bat penlong yaki nong rep bakin du nong baha hau ni usnem halor kani ka jing e jong ki nong rep na kalyang ka KSU Southwest Khasi Hills District hapo ka jing elam usamna plus board Kharjaren Environment Secretary hene kasngi ka arpu sautarik ujemang kilalet siya ka office jong ka District Agriculture Officer bat District Horticulture Officer Southwest Khasi Hills District maukarwan man pensngaw ya kani kajing e jong ki nong rem bat ha kajing ya kren na kalyang kini baro arteli ki office kila kular bikin sa shimkhia ya kani ka kam na kalyang jungi ki su Southwest District ni kon pau ke jing sokhia ha der kat bar kajing penjulor jong ki bor kemaryang ha ke der kat bar ki jing tung jong ki nong rem nila sakhi na kini ki benai bal adep ya kajing bang pnyang jong pan mata pedeng yu saya kejing bang kenyang sedang ban bang kenyang riu hadam tena kaliang jungi ni sngokhia ni penpau kejing sngokhia ha umder kan berkat ne berlawan ya kenduk ya ka District Agriculture Officer jongka mo jongka Southwest District nilayo ban ekran ha umder kan berkat ne ke bentah nilayo ban ekran ha umder kan berkat ne ke bentah nila pen sngau si benila peniru ya kata kajing bam kenyang jong uriu hadam hak sing bapta bagi ni terpat ni kentui baik kencim ya kilat jingarap ni kilat kilti bantau kilat kilti umno bikin lak bat khang le ban pniak ni kenyang jingpa ni kenyang bala sedang ban bam ya kini jing tung jong kinong rep ha kini sing bamta tena kaliang jongka na kaliang jongka jong i madam neru ila kelar ban simkhia bara kujuk kapor ni soban kerparo iki nong rep jangka dong katany berkawai bah habaki ki dan kino jing sakta kum jing bam kenyang jing tung le kino ki jing sakta ki bor maryang bah ki sobaban ya terilang bet ki department ki bedai kemik ya katung katap bedai kemik ya karep karyang bakin pak jing tep kin ai kita ke report kam kloy kenang bana kalian ke office kan pendap kan le ke badan kam ban le tena kaliang jungi sesin ni kentu ya bar la kalong kinong rep kentu ya ki tenat badai pej bah habadon kino gijing hagarep karyang ini ya trailang ini ya le kam kloy ban wat kilat leti kenang ba kinong rep dan kita gijing sakta ha kibor to maryang nomdo ya ni gijing tung jek kira kenang kanen dan kana gijing dikno ya kinong rep bat ya hibreu barok jong bang athan baroi Kumeng lai sngobat jing uat jing nam jong ki pajba habai de berupan te lawan mi syaka po office jong ka DHO ting la yo bani kendo badi mam di badai ban paj nam jong komitai office badai te kajing lap ke jugi baki lalong blok kloi ka ba ban yarap na bata kajing du no jong ini pan te ni ku kesang ni kan pau ke sungu habai de ban ta ni lalong blok kloi bar kajing kentu sai siang ya ki norap bat kenang tung norap rian bat kenang blok kloi botin Islam ya ko submit ki knu ki ta kata ke di jing ku